peace accord puthak alam pot pen pinaan kan biarat dum aning kioy dolo aning kipung dolo tapi nilitum ku KSA nilitum KSU ku Women Justice Forum pen pola so welcome dun army pen ceng lok pen geng nilitum han ko ane nanti putot oh natum ko tangka ender lo ko ane oh tuar le cetekong lo kami nang ming kapeng mapang pola son bangke nilitum dan ningan he nilitum peace accord mi piglu buleh nilitum pasal ni kami welcome dun kali nai ko aning kan pen yang nilitum kace song pen ang ibu proof pen ka biak hai ban kace song sinil tumasu as a humanity background pen nilitum hai mat hadam pen si nilitum pasal ni kami para khwa pen jenglok nilitum buhu ar lag dun lo plus so dai pu bang de duk piglo je alang nilitum ge CM long kami tangka ender pen si alang nilitum welcome dun lo je jordam det lo punai puto do lo ini pam personally ta benang an message nampi bang do nang nilitum pini pen ke kai hut he hutur lo puta nang ku bang do tapi lason kali lasolan ke lasi nilitum la KSA ku Women Justice Forum me ching wai lo je la anani pi upot nilitum seminar bi konga je ke thekire tuma educationist la constitutional expert tuman hang denang pen nilitum ching wai pen nilitum seminar non pathi kontang lo la sio la so stame Kicok cedim cijong ponang, cibu ponang, cipaking ponang lah. Elo nilitum ki pui bangke. La sinilang padino elo, athe niliki pui alam itum sampai pulap lo. La sinilang paling kan kami tahu. Prangsi ini ada di Khu Press Club Sai Hemalong. Karbilo Charlie Asong, Paroni, Anparta, dak Karbi Student Union napen ke Karbi Anglong Women Justice Forum la song plipen ke pa perangkia mailo na chitong lu perangkia jerpo tumhan lilihin pa third party lo ini nitum labangso perangkia mai ke pa jasmet alam thege sibet normal lom penangan social media napen ke printed media anpardame electronic media salong tapi ke exam Karbi Anglong alu bihek the kamu mar man chenglok akisar tu manang bong stame la peace accord mate la song trok resim gang tang ki ora song la pen ke government of Assam la pen government of India atun chelang pen ka tok anam dom la bang so pithak penangan hurisa yasanda dolo komane tunge ning karong tum dolo komane tunge la bang so accord pen joksi ning ka siksak atun dum dolo komane to mangke la so accord mangke ke chok hectic lage constitution against 60 against bagi putu modolo sahala bangso ko thak pesin to name la bangso apres ne pini bang ke pha ki chengsi bang la hello ki damtang dead pen 6 August ko din la kewal kam do 4 ke tum chitok lo hai tamila tum 6 sarni Karbi Anglong nang le lo Mira tu masong atum penceng lok pinangan asong num ke media lo nang klang hote lo tema tame ongdung aham phang asong atum tame la pen rachor ya asong atum tame para khwa long dok muka long su prek jam ade men kang khong dun la pen kalang atum phan kedeng dun ka welcome dun la poson mitum thek pon long la pen nilutum tame para khwa long dun pen nilutum ta Karbi Anglong Pharman ajak ning krui pen resim kang tanang ot pen amena pran chema thatepin kidu gisung chaklun pen Karbi khaya phanang ka song pi po men pencil tum dame alang atum pan ing thu mari don lo se hala bang suarni amat kinil tum la bang so ekor choklim lo buta bupe choklim nelang tune pupe same isining karong mang la hano alang atum ka song aluti bangke kang tang kang sak chi open hile kaman men chi open puthot mainstream nong ke bang hala bang ka churu memia odubinon epan alang atum phan labangso peace accord ka tok je phan talks ke hang po na bangke government of Assam na pen government of India phaname nitum himen ka churu padopot stame isi ladak tum pudame itum ning kiduk stame do atheke itum phana jak te include pen hele kaman le ot punon la pen ke lapu
peacefully democratically pen itu movement claim bom punon stame itu make mang mangale self right to self determination mate hempre kang thim la so juni mesi ong dungan ingkan madame itu article 244 teng be to autonomous state me chang bom tame dam tang MOU tame la song dengli ono derlo UPDS court tame li ono derlo non dhu tame linang jia potlo la bang so peace court bang ke final peace court poli por joga thaman ke singang tang same avelo tame la so final peace court longs tame 244 lama vedat bangke ni tum logo chardia song ben hampang song doan ben karbiang long rat same ani ki oidolo tan non jasemet ni tum pini labang so pherang ke mai ben ki pugang tumang lahan lo labang so peace accord a joine pen penanga tumang atak political ali ke anje phan thek polo penanga tumang ke concerned citizen tumang ke ahok alam kan inje tum me dolo ta penanga tumang ke misinterpretation pen alang tumena jong political ali phan ki claim tum same tum thek polo labang ke tum jong dam dak dis dame mo ki wang jena poro thek kalong ji kasil tum pini nang tum phirang ke amai long kan tum kan inje kang tung mang la hen lo ki wang jrangar ni labang so peace accord aputha komasi ki chok chema bala so peace accord ko pe dun ko pisi ki sung ni ma ba ko pisale dujima ko so close no ma pasang ko ni ma ko so closest bang si mane no ma paprap jin ben pa implement ang jima hala bang so puthak bang ke nini tum chelangra pera song tum ben ki bang chelangar ni seminar padoji phane tum chese kontang lo labang so seminar bang ke labang so chiklong bang ni tum tentatively ni tum 25 to 30 song bang si labang so a seminar bang ke tum bi phon ka chese kondo atheke social media long che than sai chopeng chokche itum che sorsara bang chokche labang so MOS pen itum phan ko bisale dujima kolosin hokjima bang ke itum ada brainstorming discussion ason intellectual tumpen kapre ka professional tum phan hangsi karbia khaya phna chinghon ba karbiang long ra phna chinghon atuma bang ko bang jimana hangsi nitum kemang janangani dak nitum seminar pe do konsi ra phan klar da ka message ke ba ponji phan magan tum sik pon ase pini franke mai ke phalong ke nilihin dan anje jai pon chodlo la pen pu alang tum ini la so press meet itu KSU song ni la pen KSU dan justice forum itu dia ha ona la ni ka lo de dam tang tarik 3 munsang London peace accord lam thak so sino na mo do de kame ham thang song pen cheng lo ara tum tame hang jo mate odisha ya so dido athimala so pachik to kalong so peace accord to kalong ke kichok tado la pen kichok se tado ning karo alam se tado la pen ning oilam se tado la baso buka kan lam el kosi ara tum ba ke odisha ya so dido tame ini tum so lo song pen puje ba ke karcho ke la ke na so athe mitha hem no tame ada opol anene ko kali kape jati da bang hai bikhari da bang hai ko mane horeng mala na ab muni da hai kami tum la hai kuma tami mitha hem no kami tum chide ko dam de la tum ka hai kama se ka ja ko si karcho bang ke la tum habit haram ko ane ke do su pensi atum ke bang ko si tum ke deng man ke akena so pensi na so ni ke do ita me deng ko no apena nam tum ha cho ko hala ma so lam tum han ke deng ko pen ka cho ko la so cho konek ke deng ko ko lam de ko ke itu ma mo ke kachi hi sai la ba chok che ketika do di pan kami itu kaya pa kate so ke tu matel ma so abai ka no ra no ke ma ke tu ke deng ke na so la ma so ba ke tu dan la pe la ba so kachi to ka point mu khalam ke chok abang anak ke tu dei ko na ki la ke chok che ma ke ma mo kachi pa ke ko do la la so na thasi ka pre ke dam ka ko do sa me itu borok rong ke putra khate kun kam ke bon bom no kam ke na ko si non anda la so ke kichun dor ba kichun je dor la so si ke chok je por ba ma ne tuma non tame tum la bang so ara ka theng no ban pe tum achi pa ke ya por ban dole am ni ma thada ketika do ba kar biang no ba la pen kar biang no tum master council tum kami ra tum ni tam sam se putra alam se poi na ke do ko ko si la bang so poi na ke tum achi pa ke ya ke na so si labang so ciklu mate ada rekam bo muhejon tum KSC so ni la KSC tum kami jai kon lo labang so alam thia no itu mang bo cipake ko ni pasi ka do e phanda ra phanda itu pipil ko no tum thi ma ka bing lo ra ta ke ke de iding do pe ka pe educated person se hara tum kami tum hara alam the MC chok chi pura te tum labang so ke chok chi ko papa pride ha tum chi ma ko na ba chok amo same ko PC tum ma ke claim ko jo ani chitok de amo same labang so ngo itu kapak kelar konji
Bapak nak suang lo tu kupi siapa yang buat pakai kira pun ni. Halah masuk bang itu macam tinggal sih ni. Tema itu buku lah sebang dia orang sih kuat halah bang itu muhab tadi dah jadi kusi itu mah hendak macam ada. Nanti bang so kini dah dia kan malah itu tinggal pun nak kusi. Ni tu